Jamme kisema mi salmini mo be inde mon yettore mon kala ka tolorɗo Allah ɓeydi jam ka ɓe ngureji men ka ɓalli e ka jawle menen meɗen e jam alhamdulillah leydi Fouta Jallo leydi dime leydi diina e dima haray ko adi ko meɗen jogi dobbo tiga Conakry aton jimɓe o ka 626 00 86 00 18 kiloje no ton e 20 kiloje no ton téléma Conakry hamdallah amma telema leydi Fouta ndin aton jimɓe on wawi men noddude ka 628 01 35 04 628 01 35 04 hare men salmini on ko décret waɗa hankin hollugol wondema carte d'identité on carte d'identité biométrique on wondema o waɗama gratos ko ɗum no so wiyama gratuit e yiyande am min e yiyande jama on fof wondema ko yo o tigui yahu tun o moƴƴinane o hetta hara o ittali hay pipiru e joni noon meɗen yiide welo welo jama o weltagol jama o jarnugol jama o tiiɗingol jama on piiji ɗin e vraiment no bonni men hakkille wasi tawi kamɓe wonaɓe guinéyemɓe ɓe anda kon ɗum woni lagine awa joni ɓimmi ala carte d'identité miɗo kaydi jibinande si Allah jaaɓi nde yontere ɗo gasa o semaine ɗo ara wona en vigueur en acca e semaine prochaine yo goɗɗo immoɗo o yahaka police fi carte d'identité ara o yoɓaki mbuɗi si tawi ko gonga ɓe faala wallude jama fof heɓa carte d'identité par ce que nini démarche ji no waɗede kadi ko fiyo kaydi jibinande tigi tigi ɗuma on fop e cenɗe ɗen fop e seraji ɗin ɗum ɗo jama on no wallitede e ɓe ɗuma délégation spéciale no tawda e mum no kippude wallitagol jama on fimo beebu extrait de naissance si tawi carte d'identité on kadi ɓe wawai wadde gratuit wona réel wona gonga jama on nafitora hara jama on ha ɓaali tampali ɓittaki ko gotel piiji tati ɓe waɗay ɗi tati kala ɓe eto préfecture ji ɗin fof dans tout no 32 préfecture tawata base no woodi ka kaydi moƴƴinte hay si moƴƴintake ɗon direct ko arete enrôlement ngo waɗe takka kolli photo ƴette si yahay ka région ɓen ɗo yara ton ɓe moƴƴinani tawa kadi si juuti ha ko une semaine hara ɓe hetti hara juuti ha ka une semaine ɗimmu ɗum kadi nam jam to nala to nam on nangi lawol on no jon ɗo woɓɓe go buusoytaga janngo awa sarle je jaran merci e ɗimon ɗum ɓe waɗa numéro noir mo ari fi moƴƴinanegol o landama to mbuuɗi ma business o yi business ka o nodda o inna nokkel kaari hunde kaari o denon sa e tammon ɗum tawata tigi tigi immaniɗo wo tawata newoto tawata yenugol ala ni ka woni ɗo ko wallahi ko wi'a kon sa yoɓi hara no wirano net hara ko règle o rewɗa ko billahi fayda waɗa rendez-vous mo 3 mois c'est ta carte d'identité ma 3 mois hara ayam ka banque yoɓa hendoɗa ɗuma woy koy warra no wirano ko billahi
a wonay lebbi tati si hetta. Kono sa immi ke ɗon fi carte a waɗi 1 million 800,000 700,000 a dépensi ɗum ɗon a waɗi ton bricolage ji ɗin fop no wawi wonde yontere hetta carte d'identité ma. E welafi ndi leydi welafi Alpha Condé wanno kaydi ɗo holli wondema kala debbo jibinowo césarien landaka pippiru. Kono e balɗe ɗo ministre de la santé on o watti n'importe comment o yehi e hôpital e siɓɓe o yi ko woni feƴƴude kon o seedi minimum a yoɓali minimum de hay laɓe ɗo ko 3 millions ɓe lawta reedu ɓengu ma ɓe yaltina bobo ɓe ƴantama 1 million 3 hay jibinirɗo ni du a yaltirta ɗo jungo meu ɓe anda no si tawi reveni hôpital jiɗin koye ɗum ɗo woni yaltude ɓe anda e si tawina hôpital public haray wona wolugol ngol tun décret gongol tun ɓe duwa accompagne de ha wona nini pellete ɗum non kaydi jibinande on o délégation ji maɓɓe spécial ɓe kippi moƴƴa non mo beeyo aru windo heɓa kaydi jibinande ɗuma on tigi tigi hay wona biométrique on kono kaydi jibinande tigi tigi on essentiel rindi ta sa ƴettini non a naɓi ɓe waɗante biométrique jibinande ma nden yaha heɓa carte d'identité haray ko beɓe accompagne jama o ɓayru ko si carte d'identité ji ɗin ko si jama on arrolike si jama on andama population on fop ko hani ɗo hande wona wigo hona angola ko mi waɗa ton kamɓe hari hay bobo hande kadi ko ƴettu carte d'identité laamu no duwa andude jama mum on population mum on ko tel o localité ɗo ko tel ɗum kadi hara wona ɗuma tasi ɓe waɗi ko ardate ɓe tappi tun kubiya meɗen mari tel population tappi laɓe tel meɗen mari population ko il faut laamu heɓa ɗum sina ɗum haray famaki haray no hulɓini ha haray wona normal koko moƴƴi ɓe fokkintini kono ɓe accompagne surtout numéro vert fiyo corruption e kadi ɓe jonna télé ɓe waɗa télé ɓe nawa ndu lewru kala wona laɓe no duwa produisude enrola plus de 100,000 personnes carte d'identité ji maɓɓe fo yalta lewru ɓe tawata si ɗum ɗon kala mo ɗum ɗo wopiti koyo noddu on tuma ɓe nodda ɓe halfini ga ɓe landoɓe kori jam tawata tewtewre no woodi accompagnement sariya timmuɗo hittingol ɗum ɗon jama wawa e hendade kartiji mum si ɗum ɗon wawali wadde haray kaka haala luttata haray noon kamɓe laamiɓe dow ɓe anni ɓe faalayo wonu kono ɗen andi goto tun wonata e cenɗe fou kamɓe kaka paleɓe jooɗi ko ɓe ga andi ko waɗata kon ɓay noon en torike ɓe jeejiɓe koko nafata jama on kon haray en torike ɓe kamɓe leyɓe ɓen seraɓe ɓen yandi yoɓe sembin ɗum ɗon ko nafata kon fii fou yandi ko ɗum ɓe tora ara ɓe innaali ɓe ɗaɓɓa e goɗɗum e ɗum ɗo ɓe wallito jama on ɓe kippa ɓe daro kamɓe tigi wonɓe ka seraji commissariat ji ɓe wallito jama heɓa carte d'identité biométrique ɗum ɗon newo fof heɓa par ce que si ɗum ɗon newike koko wowano ɗo mayi recensode ande leyde buyɓe yaltina ɗum gi tamperewi gi soñja e ɗum classete ta fof no anda ɓe ndaara an tawata asma o hewti wotugol tun ɓe classe ma ka wotoɓe pap ɓe yaltina carte je mon ɗen ko yaw tun hendoɗa carte ma yaha votoya haray vraiment yoɓe wallito ɓe sembina ɓe hula Allah e mum moƴƴa oto ɓe ɗaɓɓu ngenaari e ɗaynugo yimɓe ɓen e tongugol jama on e mum yoɓe tawtoyde anniyiɓe waɗugol ɗum ɗon ɓen yoɓe wallito ɓen noon ɓe sembina ɓe ɓayru ko nafa wonande lagine fof haray ndobbo kon no woda Conakry ka 626 00 86 00 amma laɓe 628 01 35 04 haray on buyɗon ƴewtade lammiɗo faala landade goɗɗum ko yowiti e sengo diina en fof men en nani ɗum mi salmini on mi salmini janguɓe men ɓe fof ene ko hombo e mo woni nanali ono wonɓe lan ƴewtade wondema nelaɗo men on hari ko ɓe miskin ko hombo e mo woni nanali kan ko hombo e mo woni nanali karamokoɓe men ɓen no yewta wo nelaɗo on ɓe weleteno wo nelaɗo sallam ɓe weleteno ha ɓe ƴetta kaaje ɗiɗi ɓe haɓɓa ka reedu maɓɓe tege maɓɓe fiyo ɓe waw darade ko hombo e mo woni nanali on tarika ko hombo e mo woni nanali wondema nene Aisha maki wondema
wonay no lewru wure fatali ka ɓengure nelaɗo. Wonay no wo lewru wurere sagginaka ka ɓengure nelaɗo sallallahu. On nanali ɗum ha hande. Komboni nanali no make nelaɗo aray ka ɓengure mum ɓe jinda ɓe lando sittirun ko jalasi ɓe inni ala inna ala ɓe nawa miɗo hori ɓe jogito ila ɗon ɓe hora. Ko homɓe woni nanali ɗum bandaɓe. Eske non on nelaɗo wonaɗo sifede e ɗeɗo defte sira e ɗeɗo defte hadis eske ko on nelaɗo fimu wona wowlede ka Qur'ana? Question. Eske ko on ɗon nelaɗo fimu Allah woni yewtude ngal Qur'ana? Eske Qur'ana no gongini wonde man nelaɗo hari ko ɓe pauvre? Eske oɗon haqqille mon no jaɓi e nelaɗo hari ko miskino assez point nelaɗo resuɗo rewɓe 11 fatagol maɓɓe ɓe acca rewɓe 9 eni hakkille mon no jaɓi on nelaɗo hari ko pauvre? Eni ko nelaɗo heɓi kon politicien jo goto heɓali waɗa immigration o oye ko wiyete exil politique raɗeɗa kama yaha e leydi akeyayndima ndi akeyama en tant que président wona en tant que exilé di ndi akeyama ndi jaɓɓoma en tant que président de la république. Joni mi fala ɓe jangam ɓen yoɓe yeti en ko sayi hombo nelaɗo wonno pauvre. Qur'ana no yeso an ɗo nokkel tati pet min ñomitata ɗo yoɓe yeeto en ɗum ɗon no min nani ko siraji ɗin fop ti sira makuji lewru wo wure fatataka nelaɗo e ndun lewru wo ko ɓe wuri ko ndiyan e tamaro en tant que président de la république. Jombanɗo Ousmane Boun Affan lo milliardaire hiɓe jogino ɓiɗɗo ɓen Sayna Umar ibe jombanno Sayna Umar har na miskino ibe jombanno Sayyidina Abubakar il était pas pauvre kono wonnelaɗo on wonay no lewru ɓure fatali ka maɓɓe woɓe weele ha ɓe haɓɓa kaaƴe reedu maɓɓe tege maɓɓe o mi anda wo fiyo ɓe wadarade mi anon ha ande on yii ɗum goɗɗo weele ha tawata ko haɓɓu kaaƴe fiyo wadarade onon haqqil mon no jaɓi ɗum e joni nelaɗo on e kamɓe defte sira maɓɓe on sifotoɓe tarikaji ɗin nelaɗo on hari ko bajjo ka ben mum e ka neni mum ben maɓɓe jibinɓe nen maɓɓe jibinɓe ben maɓɓe fatike ben maɓɓe accuɓe sowa fati nen maɓɓe jibinɓe kelke muwa ɓen kadi fati bay maɓɓe hari ko suga wakkiliɗo ɓenduɗo ɓe accannoɓe goɗɗum ko kanɓe pet ɓe acci e nelaɗo pay ko yaga maɓɓe ɓe sifoto e jaɓano fofere e naaluma yagal ɓe natuno kisan ene aynango yimɓe makka ɓe yoɓaɓe rentré d'affaire le business pay ko yaga ɗum e yawde kadi ɓe jombidiri e debbo multimilliardaire jo Madina makka ɗo nene Khadija. Qur'ana kippo wowla e suratu duha e kaɓe woni lando ɗon Qur'ana décréta wiya geɓal nelaɗon e kala ko heɓi e laamateri ndin ko ɗum ɗo e yaltinanay makuji nelaɗon ene non ɗum ɗon ko jonnugol nelaɗon valeur ka ko woni objectif o ko woni fanunde nde ko woni fanunde jannugol len ko ɓeydangol len muñal ka ko honɗum ka ko denigrugol nelaɗo ka ko waɗugol martaba e maɓɓe ka ko hollugol ɓe muññino e joni kamɓe wonɓe sifanade ɗum ha en fop hande ɗum ɗo hiɗen hooli nelaɗo ari no tampi ko ɓe miskino wonno joni ndaren ɗo suratu duha wa wajadaka ailan fa agna joni oɓe firtani en ɗon e ɗum ɗo awa ko sa'i hombo waɗi o fa agna ɗo gonga nelaɗo ari no wasa hay dina no wasa gandal no wasaɗi fuu kon noon fa agna ari fa agna no yaade révélation mo ɓe heɓi o islam mo Allah adde maɓɓe o en meɗen landi o fa agna ɗo
sendari leo fagna indari gonu hikesa do ngata ko moni Allah fani parce que Allah wi fagna o wi famal yatima fala taqa sede o kinela do jawdi recherche o yawa al yatima jonta dolu mo dey nyama jawdi makko wa amma sa'ila fala tanha torotodo wata sonkam modi sera ve dinela do ari no mari dum do ko makka tippi bandirabe makka eben lesi ko be firande me o emen tawali makka wasudo men aldinirma jawdi khadija ela do wanno business ela do ari na no mi jorden no e joni sendari doga fi ko yowiti e o jawdi kono hoyri khanaim nela don de hari no mari tongebal ka julbe be yey cipiri be hebi dole be foli wo goddum hebi tay nela don no mari pourcentage ele nela do wadi no hareji buykati be foli khazwaji bus kono toujours de nela don wo hari wona dey duma wure fatata kama e joni non mo wure fatata kama suratul ahzab 53 e sendari don de aray endare tawen ko na wole de kon ko fenane nela do ngo tonyete tuwana wa anna ma khanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu kala ko honudon e jawdi kon hoyri ko Allah herani jowa bangal walir rasul nelaado walizil qurba sendari suratul hasr lega ma fa Allahu ala rasuli ko yowiti e fayi u konkadi nelaado no mari tonge ba e joni sendari suratul ahzab bandrabe suratul ahzab ka julbe be yewta wonon ka wure fatata do mo wono ya don yoni ay wure fatata yoni konnu Allah yewti konnu Allah yewti ndo fi nelaado e be ngure munni nelaado ngari ko miskino kono sonna e mabbe fu no marno mo be hujura mun ona ko wonden hande galle gote rewbe nayo 400 salon ko gonga kambe do sonnajo galno marno hujura mun wona tawrude maw membe do o be e ciuru mun hudo da nelaado marno dum non go e kadi hari nelaado do ko be president de la republique pelle tari ko be president pelle ko kambe onno zede jawli kon ci ben non no wela no ma ha habbi redu mun nun kaaji bay ko wona wolede do na makka wadi nelaado makka de hari ko be patron buyno sikkude hari nelaado holare de be holnande e leydi makka be holni tu ko de hari be mari moy si nelaado wonno pauvre no yimbe be woni e wolirande ni welete ha habba redu mun goddo jettayno jawdi mun halfina nelaado o ye goddo wadata no dum nelaado hari be huwondire sonnajo joma jawdi nelaado hari ko aden koho no wondi e koho be no mari moy bittido wo jawdi mun ni ko ha e fe nelaado addayno bandira bittido wo ko ha e nelaado addayno halfina be wiibe ko Muhammad holni e joni dum do ndare do nan ko Allah woni yewtude fi sahaba be arabe ben kan nelaado en tant que chef de l'état chef suprême des armées nelaado sallallahu Allah no cippinde ayeje o wi ya ayyuhallazina amanu kono yo gonni be Allah nelaado la tadkhulu wa tawnatu de buyutan nabi ko cuudi annabijo ko dum woni kawnatu ka be ngure nelaado illa an yu'zana lakum siwana dungane don natugol idon andino ko nun kadi hara addi on hara kadi ko ila ta'amin ko faade nyamete anani tafsiruji mabbe do be famina nay do ko fewndo pera nelaado tundum do wadi oye ari sahaba be ngare ka nelaado darugol si bamandi no wodi be munja dum do wona fi pera nelaado on tunde fi pera tun fi nyande wotere Allah cippina dum do oye hatonjina o wi kono yo gonni mi tawnatu ka annabi jon hadungane don hara kadi ko faade nyame gol hara non ghayra nazirina ina hara nayo ngar jodo don habbo don ha nyindi defe ko yo wonu kamon ayni ton andon gaynama defe de cippinama wona fana labe on anda heewi tun ara on banke nelaado no ga na bismillah nate sojjen naton munco ngabbere den so gayni kadi Allah wi ali yahe programme ji mon ine non odo walakin iza du'itum si on noddama fadkhulu nate kanela fa iza ta'imtum so nyami kanela mo defata lewru kamun no nyame
so ngayni nyamude fantasiru yalti wala musta'anisina li hadis wata jodi to don e memmingol haala won go hande ka nelaado on dey mo hersa on e o innagul on yon hotu i won kamo e gasi nelaado hari no tampi ko miskino kono non hari dey jaka yimbe be ngara e lugobe materiel yimbe tampube be defata lewru weletebe a habba reedu mun kaaji wa iza sa'altumuhunna matan fas'aluhunna min wara'i hijab ari yimbe ben be ngureji sahaba be ben tigi warbe be ngara nelaado nene Khadija e nene Aisha lubelan don labi lube men don wurere lube men dundo eske tampudo no wawi mari dum tampudo mo defata du no mari wure hare vraiment on fikra dum o jalike julbe be mi anda non ko woni bawo makko ko no miija e odo fikra ko si tawi ko yen hebu munyalba ko yen jabu tampereji men ni e sonjaaji men ni e sai be wawa en décréter ande nelaado ko hay hombo wonno ila sa yombo e hombo be wonno miskino wasudo weelaado bayru makka be lettinelaado hari no aldi no huwondire aldube no nabide aldube kambe tigi hibe aldi Madina be jabba Madina en tant que président de la république be laami mede landi ko happu hombo nelaado weela ha habbi dege mum mede landi dum mo hadisi ko be sifoto nelaado yalti be weela wo ka mabbe ha be yalti be weela non ha fecciti be yalti enange no wuli be fotti sayna Umar kadi kono yalti ma ko yaltini on ko yaltini mi weela ide ngandi non si dun no wowlama e fay goddo enen tigi ide ngandi si tawi ko townugol mo non ko jonnugol mo valeur ma ko honnu haray fiji din no jilli bandiraɓe qur'ana ko holli kon ko detayani en kon e nelaado de hari ko be wallobe yimbe aray ka mabbe nyamugol sahabaɓe aray no ka mabbe mettugol abere fes dum holla nyande pera tun nelaado ngari ko dokko mo okka ya Umaru goddo o jogi si o okka sina dum o wawata okkude haray ko dum men salmini on wattango hila e din don hoolagol sifa din kongudi yahaydi nda mema teddungal nelaado sappo teddungal mabbe ngal si tawi hefrabe lutbe be ndari dum non hay holnaki président Jombo ko be hebi ko min non sengo politique hay goto hebaade no way wa min mi doga lagine do Sénégal prépare akay gollam be akay am en tant que président du Sénégal mi hewta Sénégal ta ko mi lando e goddo winda tarika winda makuji en tant que mi lando wonay no lewru wurere fatalika kalleya bo ko wonno wadi ala woni ko def ala ko defe bo ko wurete ko ndiyam e tamaro lewru hara wana suma ye kadi bandra weele ha ƴetta kaaje haɓɓareedu mum ha hande o yi'i ɗum hande le no woni ka gere joni wadde ka heege woni tappude moƴƴo kono ha hande c'est quel signe ça kon ɗum fanda haɓɓugo reedu ƴetta kaaje haɓɓa reedu mum ɗum suman mi yiyay message ma on mi yiyay message ma on simi gayni ɗo aray ko ɗum carte d'identité ji ɗin en torike ɓe wallitagol jama o en doɗen en fof min ka do mi immoto fi mum ko woni o men janno e résultat o hari meɗen prévaille ɗo fi mum min e suka gono ɗo e yaadugol Conakry ton e ndara no mi heɓira carte d'identité biométrique on e passeport on hara mais no ari ko min miiji de ko waɗugol kalsi on moƴƴa finance fiyo hendo ko lawɗi min arta kono ɓay wiyama joni ko gratos min ƴette meɗen mari ɗo kaydi jibinande min yahay min ndara si wawa e wonde ɓayru Bachir en kañum déjà e nene mum ɓe jogi min kadi mi wawa ndaroyde min salmini on bandiraɓe Allah ɓeydi jaam on jarama.